Alors, kesa dia bundia Kongo kakembilanga nkinzi ambutukulu afumu yisuko. Kadi mfumu yisu kafidiswa kwa baena Kongo ko. Mfumu yisu yani wena mvuluzi wafuduswa mukwiza kula kanda dia Israela. Evo ba juif. Alors, kadia dia mboteko mukembela nkinzi ankulu za nzenza. Betu katukembelanga mfumu yisuko, kasi betu tukembelanga mfumu Kimbangu, tukembelanga mfumu Vitakanga, tukembelanga mfumu Mbumba, tukembelanga bankulu betu babonso na manunga. Yetu iti kembela lumbu biabi, Kimvula, Kialufua, lwa mfumu Mwanda Nsemi. Mwanda Nsemi ya nivo, kisoma kenza kinasobwa mutangu yo ya sila mfumu. Ngizu la kwa tulendo, buina lungana, mvalangani ya inakatuka. Alors, ngitivo kwa makesa ye bobo bena milongo kikwa beto, boba kutulandanga, boba landanga émission ya 10 Sudani Mwanda Nsemi ngite Kongo Television, ye mutele bula matadi kwa kukumbanza matadi, le fait de zayavo kesa ya bondia Kongo, nkinzi wa wambatukulwambu, kawana kwa nkinzi kwa feti ça dépenser inutilement. Donc ces dépenses inutiles kwa kesa diodo kadina kwa ni kaina kala kwa ni kala sani kwa ibakulu. Kesa de bunda Kongo kafana kembela bonso kazolele. Donc lumbu kina kwa ni kinzi kwa kesa de bunda Kongo. Yafwana sala kinzi amvutululu matondo kwa bakulu modiambo dia kisalo kyo bakulu bamvengidi. Yafwana sala kinzi modiambo dia mbanu suno akisombe kunima Sidiki Menga ya Kiambote kenu makisa mabundia Kongo munza ya mvimba. Beno lwe tukutulanda mungiti Kongo Television. Beno lwe na furu bia bionso nulu bakamene. Lwe na ku Asia, lwe na ku Europe, lwe na ku Amerika. Ye furu bia bionso nulu bakamene. Lwe na ku Akoko Katiopa, ifu Afelika. Lwe na ku Kongo dia Mfwa, lwe na ku Kongo dia Luangu, lwe na ku Kongo dia Kuimba, ye bonso bobo. Yenge keno diaka nikiala lusila fumunanga mwana nimi nene. Alors pangizame beno lulandanga émission ya 10 Sudani Mwanda Nsemi nanga lubakwisi nkanda wa watu amanisi deja malongi meto kubika nzila mfumu toto na ngonda yayi watu manisi tukumini kunchuka. Alors tuizidi musasila babingi bena babuangala bakutulandanga ye kubavovisa bweyi beto mubundia Kongo katukembelanga nkinzi ambutukulu afumu yisuko. Beto mbundia Kongo katukembelanga afumu yisuko. Beto mbundia Kongo katukembelanga penkinzi a mbatukulu anfuko evo bonani. Ngeti sa silence amuwawu ye vova dingala evo lumputu kidivo ba bon sono bakutolandanga mongiti ngala Kongo Television batoma bakusa samoa. Alors kesa dia bundia Kongo kakembilanga nkinzi ambutukulu afumu yisuko. Kadi mfumu yisu kafidiswa kwa baena Kongo ko. Mfumu yisu yani
wena mvuluzi wafuduswa mukwiza kula kanda dia Israela evo ba juif. Alors kadina dia mboteko mukembela nkinzi ankuluza nzenza betu katukembelanga mfumu Yisuko kasi betu tukembelanga mfumu Kimbangu, tukembelanga mfumu Vitakanga, tukembelanga mfumu Mbumba, tukembelanga bankulu betu babonso na manunga yetu tikembela lumbu biabi kimvula kialufua lwa mfumu Mwanda Nsemi ye bonso bobo. Alors dans un premier temps quoi baklisto bakembelanga kinzi ambutu kula mfumu Yesu, c'est vraiment je pourrais dire pitié parce que les Romains ont presque menti à tous les chrétiens. Parce que Jésus-Christ qu'on célèbre le 25 décembre, c'est un Jésus-Christ fabriqué. Il a été fabriqué pour mieux coloniser les Juifs, pour bien prendre les Juifs au piège, et raison pour laquelle les Romains ont inventé cette date de 25 décembre. La date de 25 décembre a été inventée par les Romains pour prendre en captivité les Juifs. Et quand on parle des Juifs, vous connaissez très bien, les Juifs, c'est le peuple d'Israël. Alors, lorsque Jésus-Christ est venu sauver les Israélites, vous allez voir que eux-mêmes les Israélites de son vivant n'aimaient pas Jésus-Christ. Juste après la mort de Jésus-Christ, et les Israélites ont compris que Jésus-Christ était leur vrai témoin. Alors Paul, que c'est un assassin que les chrétiens parfois adorent, c'est lui qui a été peut-être envoyé par les Romains afin de prendre les peuples juifs en esclavage. C'est Paul qui va déformer voire même les enseignements de Jésus-Christ. Alors bouclons vite cette parenthèse. Kwa beto bangunza, kwa beto makesa bunda Congo, katukembelanga nkinzi wa Noel ko. Nkinzi wowo kawena nkinzi wa bena Congo ko. Nkinzi wowo kawena nkinzi ba Afelika ko. Nkinzi wowo wena nkinzi kaka wa ba Romain. Même évoluer ku Asia ko evo ku Israël, kaluna Monaco, fulu kyokyo ba vrai juif bena kembela nkinzi wowo. Bobeti kembela nkinzi wowo konti ya Israël, iba faux juif balanda lo sensu la ba Romain. Alors, pila yo yonanga lufana bakusa, bwe ibeto makesa katukembelanga ko nkinzi wowo. Bianzole, nkinzi wa mbandukulu en vous. Parce que vous connaissez très bien, bakulu beto, kabasali la calendrier ya iko. Parce que quand on parle de calendrier muki Congo manaka, bakulu beto, kabasali la manaka mama tusali la kuno. Kontiaki kole kia banzenza, twatambula manaka mankaka. Ne Mwanda Nsemi ya niveau, kisoma kenza kinasobwa mutangu yo ya sila mfumu. Ngizula kwa tulendo, buina lungana, mvalangani ya inakatuka. Alors, ngitivo kwa makesa ye bobo bena minlongo kikwa beto, boba kutulandanga, boba landanga émission ya 10 de Mwanda Nsemi ngite ngongo télévision, ye mutele bula matadi kwa kukumbanza matadi, le fait de zayavo kesa ya bondia Congo, nkinzi wo wambatukulwambu, kawana kwa nkinzi kwa feti ça dépenser inutilement. Donc ces dépenses inutiles kwa kesa diodo kadina kwa ni kaina kala kwa ni kala sani kwa ibakulu kesa de bunda ko ngafana kembela bonso kazolele. Donc lumbu kina kwa ni kinzi kwa kesa de bunda kongo yafwana sala kinzi amvutululu matondo kwa bakulu modiambo dia kisalo kyo bakulu bamvengidi yafwana sala kinzi modiambo dia mbanu suno akisombe kunima tsidiki menga yafwana pekembela noa malavu matamba ye bonso bobo yafwana sala nkinzi vumbanisi kisaluki mosi evo malongi mamosi akelelanda
kumbanu sunu amalongi momo kuntsuka amalongi yafana pesa lankinzi kembela dia nuape pela yoyo mais kesa dia bundi ya Congo parce que kesa dia bundi ya Congo dia na malongi kesa dia bundi ya Congo koso kwa ngonda kesa dia bundi ya Congo koso kwa ngonda donc mbatu kulu angonda lumbo kya tete lumbo kya zole ye lumbo kya ntatu kya koso kwa ngonda tonina mu ngonda ya ntete bon mois de janvier ye ngonda ya ntsuka ye na mois de décembre kesa da bunda Congo lumbo kya tete lumbo kya zole lumbo kya ntatu kesa da bunda Congo ubambu kilanga bakulubani moyo bambu kila bakulubani moyo kesa da bunda Congo ukotanga kisombe kakotanga kisombe kya mpulu su akanda dia Congo donc lumbo kya tete lumbu kya zole ye lumbu kya ntatu kya kosongonda kesa da bundia Congo ubambu kilanga bakulubani moyo ye kesa diodo ukotanga kisombe mulombela masuma kanda dia Congo lemvo kilivo bakulu basalanzi za zonso no pasi za bena Congo za katuka ye bena bakongo bena Congo vo bakongo bakota mukati kwa samu wa makesa bundia Congo banatanga ale semudi donge tifovela lumbu kya ntete kya ngonda kesa da bundia Congo binda mene mukala sani yoyo ya biza yeba kulubandi lumbu kya ntete kya ngonda kya koso ngonda semudi odo vutu kumni mungonda ya ntete mois de janvier donc les premiers les 2 les 3 kesa da bundia Congo ukalanga mukisombe voilà pas de Noël pas de fête de nouvel an mais moyangi dika bayaya beto babwangala pangize to za bwangala kadiena pedia mboteko musa bloqué na kwani dembote vo kesa dia bondia Congo sali dinzira za zonso no mobao bobo kitulunda muvinga bayangala kwao mais kesa dia bondia Congo lumbu kya tete lumbu kya zole lumbu kya ntatu kya koso ngonda yani ubambu kilanga bakulubani moyo ukalanga mukisombe nkinzi wa bonana nkinzi wa mbatukulu anvu wa babwangala ka utadidi makesa mabondi ya Congo ko me wunu kya kikiadi mumona vo makesa maludi manemu andansemi wetu kubamona lumbu kya tete kya ngonda ye bayaya bakondwa lekwa kesa dia bondi ya Congo dia fumu andansemi weti kwenda muzi boîte de nuit kesa dia bondi dia Congo dia fumu andansemi dokalonga donc kesa fumu andansemi kina kesa comme kesa dia ne mwanda Congo nlongo ki wa fumu mwanda semi je corrige cette place dia mpasi dia kiadi weti mona donc lumbo kya tete kya ngonda kesa dio dovidi va noa malavu ye weti vova luvunu mobiko babiani ye weti fuisa bondia Congo tsoni pila yoyo kaditondanga fumu yenganga ko nanga pangiza melu widin samu lubaka samu wao en considération ye diaka ngeti bambola moyo kwa pangi makesa mabundia Congo biti tatamana leka tulu lubaki di bundia Congo dia luvambusi ndambu kuna ndambu yankaka kuna alors malongi matuvivavana makubi kanzela mfumu nanga to bambu di moyo kwa makesa mantama itu bambu di moyo kwa makesa mamona maboti kutulanda lumbuki yaki kadika kwenda misika miko vo mutu sika mine deja kitu kidi kesa yikina kataki mbanki ya minu kitu kidi vimba kesa alors pangiza me makesa katukadi ye mu distraction ko katukadi waleka ko tukaleka ka nangui kadi lumbu kya sila mfumu kakize mutu ko parce que beaucoup de personnes beti vova non ngizula kwa tulendo mvua ukauna manako una monika mu tsuka ngonda yai ebu mutsuka mvua wao bwabu tutimanisa mvua wa 2025 efu mwanda semi yani kamonika yani twasika kuchuko malomo me yani kibeni zeye kambi bangu ka vova efu una monika yani ka una monika efu kena monika peko beto tutatamana kaka sila vuvu muntilulu zatu sila batata zeto evo bakulu beto banunga tilulu zozo na kakaka mukaka kadi tilulu yimfuka ali lumbu kyo kwa tule kuiza
kakizeye muntu ko. Alors tukatu kama distraction tulongela makesa bobeti kuiza malongi momo na mantemo katulongi luvunuko voluti nwani na bimfumu katu kabondia Kongo nwani na bimfumu kadi kadulu bieno biobio bivinde vazaya kana vayuti kalona kweno makesa maludiko vo luvambu di bondia Kongo mundambo zitatu ngitu dofutukila kombo tatu kalona kweno makesa maludiko leti nwani na kimfumu fuluki kimfumu kama kadi la unako donc ngeti lomba kwa makesa bondia Kongo makeleka bakatu kama distraction kadi kwatulendo tukwisa lumbu kiasila mfumu ngizula kwatulendo kaize muntu ko mekasi kesa dia kedeka libinda mene kala kaka wakubama kala wakubama kadi ntango ya sila mfumu buyulungane antuka makesa mamolo mena zubwa munganzi kwatulendo una nata bisalu bya tia ye una tomba makesa matia luvila landa malongi boba kabalende ti malongi momo kubika nzela mfumo ko lokota mu YouTube ngiti ngongo television luna mona malongi mapela yo lulanda lubakusa ale butumanisi wawu tuti tona wawu malongi mamona mankaka diaka munkanda wa kubama. Alors bandeko nanga bino boyuka kalingala te nazo meka ko resumer oyo na lobi na Kikongo kesa ya bondia Kongo vrai ngunza parce que bamsu basala la confusion kesa ya bondia Kongo na kingunza non kesa ya bondia Kongo yende vrai ngunza soki bangunza bambenga bangunza eke bazaba makesa te tant pis mais kesa ya bondia Kongo aza ngunza. Alors ngunza oya solo wana fête ya Noël fête ya Nouvel An etaliye kutute ekoki kotala ye soki azali parent abombaka bana na ndako abombaka bana na bato ebele na ndako akoki kosepelisa bango mais ye moko na journée wana na mokolo wana fazala concentré en vrai il fazala na kisombe ngolo ba carême ya 3 jours tout ça là chaque ebandeli ya mois donc mois nyonso tout vu que l'année a 12 mois donc mokolo liboso ya mibali na misato ya chaque sanza adepte ya solo ya bondia Kongo azalaka concentré ya sengaka akotaka carême pona eloko moko pona Kongo oyo ebika kaka matu moko babondelaka Kongo eza biso ba makesa bondia Kongo. Alors Noël eza pona ba chrétien, bonne année eza pona ba bwangala mais pona kesa ya solo esengeli azala concentré jusqu'à ce que akufongola yango na 3e jour et après 3e jour et wana peut-être que ça koki kosala fête na ye et tolobi fête pona kesa bondia Kongo ezakaka janvier te le 1er janvier non kesa ya bondu fête ekozala mokolo nyonso tu mutu alingi asala fête na ye na utolanda enseignement moko quelque part bapesi nga brevet soki naza na ba moyen na kosalisa fête na ngai na uti kozwa eloko moko boye oyo bakulu basaleli ngai na kozongisa matondi epai ya bakulu na ngai na sima ya mandanda ya ma programme na ngai nyonso tu wana nakoki kosala fête donc nakosala fête na ba circonstances nyonso tu mais le 1er janvier le 25 décembre ça nous concerne pas voilà. Mususu na lobaki awa ezaka kapona ba makesi ya bondia Kongo tolingana tozala bomoko ya grave keza Kinshasa le 4 janvier tous les 3 bondulia Kongo ezobeta featuring na kati ya capitale Kinshasa bana ni mondansi bakaboni na 3 parties bazosala featuring le 4 janvier bamsu bazana Palais Royal bamsu bazala soki wapi bamsu bazana njili soki wapi na terrain soki nini en tout cas pona bisu makesa vibrant yani mwanda nsemi to lingi kutu koyoka ba désordre wana te neti ngai je suis l'homme qui incarne son grand maître, raison pour laquelle je me suis autoproclamé l'élève vivant de Mwanda Nsemi. Et cette appellation, ce n'est pas seulement moi, et tout le monde qui incarne réellement le Mwanda Nsemi, qui incarne le message de Mwanda Nsemi, qui incarne Mfumu Kimbangu dans son vrai sens, il peut aussi être élève vibrant. Donc l'élève vibrant, cette appellation, c'est pour tous les Makessa qui sont déterminés, ceux qui savent
qui est Tene Mwandansemi, ceux qui savent qui est ce qu'on appelle le Bundulia Congo, ceux qui savent qu'est-ce que le Bukongo, ainsi de suite. Voilà, bandeko, bino nyonso bolandi biso, na banza tozaki na message ya suka, et mikolo koya tokolanda mateya na biso na mukanda oyo tobengi kubama. Kuna nde tokomeka ko détailler ba vérité mosusu oyo bocomprendre ke bamakesa mosusu ya baventile na bolanda bango nde moto bazomeka koboma mosala ni Mwandansemi. Alors bino boza na Angola, mbuta na ngai oyo bon nakobatela nanu kombo na yo parce que je crois que d'ici vendredi nazoya na Mbanza Congo naya kosala service oyo toyokanaki wana, nakobatela kombo na yo na makambo nono po talisaki ngai nazobatela yango. Me nakoyelo déjà ba outillage, nakoyelo nganga sakilongo na bamikanda mosusu po zwa vraiment leso ya solo, et na makambo to wana ozomona kawana na banza komoka ko recadrer makambo no ya solo ekozala vraiment esengo mpo na ngai kokomela na Mbanza Congo mpona tikela yo basecret oyo biso toza nango. Voilà, baoyo mpe baza partout, soki oza na likambo benga élève vibre de Mwandansemi, numéro eza wana, oza na posa ya livre, oza na posa ya makambo nyonso tout, je crois que benga biso tokopi so livre oyo ozoluka. Et dans quelques jours tokobanda kubama mukanda pesa déjà, soki mpe tolingi totindelo na ndenge ya numérique totindeli yo partout bino o bozali bolingi misala ni Mwandansemi bi mosala na ikinde liboso, et bakasisa beti tana lunungu bena babingi fulu be bionsona umosi bakasisa beti tana lunungu yinekera lusila fomunanga mwana nimi nene. Donc à la fois que c'est le Bundia Congo, à la fois ngimbi limkati kwa Bundia Congo, à la fois donc beaucoup d'incarnations, et le sala moyenge makesa Bundia Congo belu titomba tombe utatamana tomba tombe mentsukulu ndo nakala monolongi na kulovane vo malongi lukubama kadi kwatulendo tikwiza una kuza yefimbo wasengwa una kena zubila bamolo munganzi nani molo tunasasila lumbi na kuiza molo yimutu wawonso na utingu nanga malongi matumwa molo yimutu wawonso na kena yematuko molo yimutu wawonso no kawanga malongi ko molo yimutu wawonso no kazolele salako zole kani kadiangwa nika playoyo kazole salako me uti diangwa nika na yaki ifo bibida bikondolo yani utenda kwaya mazo fulu bebe onso no yimolo alengizula kwatulendo molo miome mina zubwa mufimbo wasengo kadi kwatulendo una kuiza yibisalu bya tia ye una tomba makesa makedika bena sala kisalu kyokyo kadi kisalu to izela mwinza da mvita kadia kaka yenwako katweza nwa na mvita mpurso akandia Kongo mvita kudu amopeve bu witi onwana mvita yankaka bia kafiti nwana yimvita ya pulusu akandia Kongo imuna Kongo makesa bundia Kongo makesa mapfumu mwanda Kongo milonki mapfumu Mwandansemi munza ya mvimba fulbe bionso lubakamene ndandulu ambote angitinga Kongo television chaîne keto. En tout cas lusala moyenge kya mfumu yetu titata manakaka tusimba velela tusimba lunungu katukoti muzi distraction ko kadi ntango yayi kayena tango ya tula mazo makondo lekwako. En tout cas lusala moyenge kya batata.